May sinso, may gamit may sinso ato. Anak, baboy. Karning baboy. Karne. Karne na oh. Lapuat na yan. Lapuat. Bising pa. Oras o, alas 7:53. So ni? Alas 7:53. Wala pa gyapon nagamo makauban. Ano na oras o, March 18, 2024. Paabot kita amin dong pinto, Brad Pinto dire. Brad, sabay decision mo, Brad. Ya, anak. Ya. City na man eh. Oh, biya na to. Dugay man silang Brad Lewis, Brad Marlon o si Brad Here. Oh, naagi mi dire betul inaw. Lakaw mi paabot nila oh. Alas 7:53 na gyud, na oras pa gyud. Balikan na mo kay masig na wa man. Wala gyapon? Ta? Alon tak ba eh. Na? Siguro dia. Kuha noon. Asa gud. Ay mo. Awel ka toy? Oh. Asa nang awel? Bakon. Bakon sa? Apa? Okay, paisan mo na diyan napita. Tulog ba dagan kanang kato nanggawas gitu, kauban na gitu, kauban pag panggawas. Ano lagi pauni mo? Bayan. Okay. Di man biasa. Atong Martes, og naklaro pa na kimukuyog mo ta ni pag Martes. Biasa profit. Na kay diri sa unahan jud. Walang lusat. Kani po. Bago pang abot. Kaya alas 11. 11:14. Layo gidi ayo. Layo sad. Wala lang yung taka-video sa biyahe. Kapidyohan ka na ko niya, Brad. Minum na, Brad. Yo ka, Brad. Okay, Brad.
Wala na kay dabdaban niya. Di ba na ko? May mga ko na ko. Brad. Sige kay, jual na tong Iro labas. Ay labas. Paparin mo. Videoan niya. Ayaw mana, bastos na. Wala wala na. Videoan niyo eh. So, i-videoan mo dia. Ini Brad. oh, Ah. indot yung view. Taron. Silabar to niyo? Silabar. Rokong rokong. Sabay ane. Bro. Pakaluto agyod. Kay modulog mo kasuba, tangas na mong puka. Dito igdu. Kana. Kana ang naitulo ka balay nakita re. Kanang naigaso pasor ubos. Ubos na ng gaso. Katong giingon ni Dad Milk eh.